Ты вот что, Векшин. Хватит дергаться, Коля, сядь. Мы тебя из Ярославля вызывали для того, чтобы ни одна живая душа даже случайно тебя не опознала. Так что без самодеятельности, понял? Понял. Tu štai kas, Vekšinai. Užteks tampytis, Kole, sėsk. Mes tave iš Jaroslavlio iškvietėme tam, kad ne viena gyva siela, net atsitiktinai, tavęs neatpažintų. Taip, kad be saviveiklos. Supratai? Supratau. Повторяйте за мной вслух. Tu štai kas, Vekšinai. Tu štai kas, Vekšinai. Ты вот что, Векшин. Užteks. Užteks. Хватит. Коля, сėsk. Коля, сядь. Mes tave. Мы тебя. Iš Jaroslavlio. Из Ярославля. Iškvietėme. Iškvietėme. Вызывали. Там, kad. Для того, чтобы. Не viena. Не viena. Не одна. Gyva. Gyva. Живая. Siela. Siela. Душа. Net atsitiktinai. Net atsitiktinai. Даже случайно. Tavęs. Tavęs. Тебя. Neatpažintų. Neatpažintų. Не опознала. Taip, kad. Taip, kad. Так что. Be saviveiklos. Без saviveiklos. Без самодеятельности. Supratai? Понял? Supratau. Понял. Повторение – мать учения. Kuo daugiau kartosi, tuo greičiau išmoksi.